Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Myrna. Aujourd'hui, nous allons apprendre les mots de liaison en français. النهاردة هنتعلم درس مهم جدا جدا وهو أدوات الربط باللغة الفرنسية أو les connecteurs en français. أدوات الربط دي هي اللي بتساعدنا إن احنا نعمل جمل ونعمل باراجرافات بنربط بيها أو بنعمل بيها أو بنربط الباراجراف ده بالباراجراف ده بأدوات الربط دي. هنشوف ايه هم أدوات الربط علشان ما نتلخبطش فيهم، وهنشوف ازاي معانيهم بالعربي علشان نعرف ندخلهم في جمل وفي باراجراف أو في أي حاجة، في كلام، في ديالوج، في أي حاجة احنا بنعملها أو بنتكلم فيها بفرنسي ومحتاجين ان احنا نستخدم أداة للربط. Les connecteurs ou mots de liaison en français. ايه هم أدوات الربط باللغة الفرنسية؟ مهم جدا نكون عارفينهم. أول أداة معانا أو أول مو de liaison هو aussi، أيضا aussi de la même façon أو de la même manière، يعني بنفس الطريقة. de la même façon ou bien de la même manière، يعني بنفس الطريقة. طبعا واخدين بالكم ايه معنى ادوات الربط، يعني قدرتوا ان انتوا تفهموها ازاي بنربط بيها في الكلام. بنبقى بنقول كلام محتاج ان احنا نربط بأداة ربط من الادوات اللي احنا بنقولها دلوقتي. de même ايضا de même également كذلك également ainsi que كما أو كذلك ainsi que يعني كما أو كذلك en plus أو de plus en plus علاوة على ذلك ou bien de plus بالإضافة. non seulement mais aussi ليس فقط بل وحتى. non seulement 3 points de suspension mais aussi وبنكمل ليس فقط non seulement mais aussi بل وحتى. afin de لكي afin de dans l'intention de بنية dans le but de أو dans le but que بهدف أو بهدف أن dans le but de بهدف dans le but que بهدف أن. طبعا انتوا بتختاروا على حسب الكلام اللي انتوا بتقولوه أداة الربط اللي هتليق مع الجملة اللي انتوا بتعملوها أو الجمل اللي انتوا بتحاولوا تربطوها ببعض. de manière à ce que أو de façon à ce que بحيث بتتقال de manière à ce que أو de façon à ce que. pour ou bien pour que من أجل أو من أجل أن pour ou bien pour que. à cause de بسبب à cause de car لأن car comme مثل أو لأن comme dû à يرجع إلى dû à grâce à بفضل grâce à vu que بما أن vu que parce que لأن parce que
étant donné que بما أن étant donné que puisque بما إن puisque à moins que ما لم à moins que à condition كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كنا بنتكلم فيه عن أدوات الربط باللغة الفرنسية. فيديو مهم جدا جدا جدا، قلنا فيه بعض أدوات الربط في اللغة الفرنسية. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وانتظروني في الفيديو القادم إن شاء الله. au revoir.